Beryari Ahmet Sporu İstanbul Sporel Beryari Ahmedi. Aligirin Tima Keskusor Peşvaziya Malbata Rojin Kaba işi kirin Jibo Rojini da xwaza adaleti bilind kirin. سری داشت خب مرابونه حتی انا بو سالا کی دواملی مرابونه و هاتنا مالا ما زیارت کردن ما تنه نیشتنه پر تشکر کم جوان را و ای روزی اما پانکارت روزین درخن اما باسا روزینی بکن دیسا والله غازی مکرز بو روزی نه گوش بو روزی و آماده دکم حتی لبه داره بینه گام دنگ درخن امزج بو خاطر روزی نه خاطر آماده ام هاتن به داره سپور آماده Didema yariye de jî Koma Aligiran, Ultra Ahmet û Koma Berxwedan bi cilên reş û koreografiyek taybet wenê rojîn kabayişê bi tribûnan ve dalixandin û bi duruşma jin jiyanê nabe jiyan bêdeng were xistin balkişandin ser doza rojîn kabayişê û piştgirî dan malbatê. Diyariya hefteye yanzdeminde ku Aligirin Ahmet Sporê dixwastin bi ser bikevin û serkeftinê jî diyariyê malbata rojînê bikin, yarî 0-0 bi beramberî bi encam bû. پر برکتن سبا روزین وقتا درکت چه کاوی سینویزیون ناوی ام پر برکتن عدالت هم دخوازن جن جیان آزادی جن زاروک دا بس بره karşı zulüm karşı cino zaruka ne de. Bu rojine gerçekten dilime pır pedi çavte. Az bixar runuştuma sava rojine az girme hiro da stada deji. Avko vekirin postlar vekirin. Yani dileme peş kaç dileme pır peşavti. İnşallah ya varın dine. Li gorî vê encamê Ahmet Spora ku nêzîkî pêşengiya ligê bû puanê xwe xist 20 û ji rêza çaremîn daket rêza pêncan. İstanbul Sporê jî puanên xwe derxist 13 dan û rêza xwe jî kir 13. Abdülselam Akıncı Rûda Ahmet